Баласы Нуртилек бүгүнкү сорундар менен аз сиздерди тааныштырып айтып берет. Кайсы сайлат? Нуртилегиним. Мына буюрса сорунга сайла турган төө бул. Ушул сайлат. Ушул сайлат. Болом десең урматка, элиңди сыйла урматта. Ата журт үчүн ак иштеп, артыңда калсын бир нуска деп бүгүн мына орток жеринде Турсуналованын ашы, баласы Канатбек аканын ашы болуп атат. Эртеге чоң улагы мына Жыгач коргоонун ат майданында. Бүгүн ушул мааракени өткөрүп аткан бир туугандар алдыбызда отурат. Бир четинен биз мааракеси менен куттуктап эртеңки улак тууралуу да сүйлөшүп өтөлү. Бул жазылган сөздөрдү Турсуналабабыз көп колдонушкен, көп айтышкен. Ошол сөздөрү мына балдар бүгүн сүрөтүн коюп, үстүнө ошол дайым колдонуп айтып жүрчү сөзүнү жазып коюптур. Amin. Tursunalabam başlık göz atağız. Baldarı, kölerim, kızları, karımlarımız, şöyle rahmet. Yaşına kaygılar, kanat çıkarım, askeri şunlar. Yaşına kaygılar başlık göz atağız. Şu baldarga cinsi olur, ömürler uzun olsun. Soklar için olsun, ömürler teşekkür olsun. Şöyle bildirir olsun. Amin. Amin. Rahmat, ülkelerim, nerede açın. Tuğan eksanlarda Allah'ın kabul kılgan olsun. Şu eksanları son menen kanat gözge nasip etken olsun. Cayları cennette olsun. Ahiret ötü dünya baktı yoluna takılgan olsun. Şöyle daha çok rahmat olar. En sonun artsın ömürler uzun olsun. Arvaq razı olmayı, tirik razı olmayı değil. Allah Ta'ala şu öz asra, öz qoldasın sizlerdağı, ardayım işinlerge iyilik ata kılsın. Tapkan taşkanlarga beraka peyiz versin, şu jakştırga, diyen işlemlerge şu olaşmalar, koylarına nasip etsin. Amin. Ardayım şu jakşılıklarda, jakşılıklarda tuğanımızdan çoğu. Tuğan eksanlarımız soğuklar uşa, tağızga, tutanma, bizim başlıyor bugün nasip жақсы oldu. Milyonlarda üçüne gelip yetişti. Nasip oldu, жақсы oldu. Ertеңгі қалса уланып кір болсақ. Жақсы екен, жақсы өтіп кетсін ерте улағын. Шаман жақсы өтіп кетсін. Аха. Майлы, эртеңки бола турган маараке тынч өтүп кетсин. Атам менен нукам да бүгүн бир озарып алды. Шулардын арман колдошун, араң көрлөрү жарык болсун. Жақсы. Biz köptemleri, metotlarını istediğimiz yaşlılıklarız, atamın aşını verdi, akam kanat bekti. Harekesi, erteki olur turan hareketi жақсы өтіп кетсін. Rahman sana dağı, erteki ulaka çakırağız elbette. Ağzınıza rahmat el barken jurtlardan өтіп кетті. Жақсы. Ертең улак болчу жер анан сорундары тууралуу. Ертең улак болчу жер сымкатта болот. Улак жакшы болот, Кудай кааласа улактын башында 9 кара бар, төө бар, жасалбаттар бар, тайлар бар. Дагы акчалар бар, дагы жакшы сайып беребиз. Жақсы. Элерге чаап ойноп кетсин. Өтүү тартуу боюнча таза болобу? Таза болот. Тиектерди үйүнө таштап берсин палвандар. Таза кылганга аракет кылабыз. Болушунча таза бирем чүрүүгө тиекти салганга аракет кылып. Жақсы. Жақсы. Жақсы ке. Бешкилен тегерегинде топоз. Алдыга атайын. 55 килограмм тегерегинде топоз сойлап, таза. Ертең улакасы палвандар теги жок. Жақсы таза ойноп берсин. Жақсы кен. Анда эртеге улактан күтөбүз барыңыздарды. Келиңиздер. Улакты жақсы өткөрүп алгыла Кубанч ака. Мааракени. Элдин кызматына жүрөсүн. Рахмат. Канаттын баласы, матасына дагы Кошкун Канатбектин баласы. Кошпашыбыз. Жақсы кен. Чоңоюп калып турган Канатбек аканын баласы. Канчага чыгып калдың? Азаматсың. Ийгилик. Келечеги кең болсун. Жоролорбу? Палвандар.
Даярдыктар эртеңкиге палвандар кызмат кылып атат да. Эртең кандай бу киши дагы эле телефондо чечип жүрөт маселелерди. балдар алат, Кудай кааласа. Даярдыктар жакшыбы? Xudo xolasa ertaga borib o'sha qo'ldan kelsa harakat qilib kelamiz da. Buni bir xizmatdamiz. Xizmat Ishda o'zidan yoqqan joyi bo'lsin. Qanot ayashakimizdan ertangi barakasi ham tinchomon o'tkazsin. Yaxshi ekan. Avaz şol emgektin veteranı. Biz bilgenden şu Tokaçarvada 40 yıl hizmet kılıp şu Tokaçarvada emgektengen. Leskoz'dan bizim ortak Leskoz'dan pensiyaga çıkardı, hakkını izlep pensiyaga çıkargan şu Ardaklı Ardager emgektin Ardager'i yaxşı yaşap etdi. Özü yaşında ulaq çağıb жүрсөрөк, бирок балдары жақсы. 2-3 баласы жақсы кармап аттап улақ чаап жүрүшөт. Кичинекей баласы палван, жақсы. Капаш палван. Капаш. Жақсы, Allah razı olsun ağam balдарынан дагы. Балдар жақсы, тез экзамендарды кылып өткөрүп турушат. Allah кабыл кылган. Канат ака жөнүндө. Ülkemizde şu Tokaçarvada zam direktör olup işlerçiler, yani Allah'ın hükmü iken yaş ötüp gitti. Şimdi avariyadan, teknikadan dolu ötüp gitti. Bu gaz ini yüzündeki aşık başı ötüp otat. Eki marika bir ötüp otat. Allah kabul kılgan olsun yaş ötüp. Jana. 30 yaşında bu dünyadan uzak işte. Ошол мен кичине угушум боюнча өтө калыс иштеген, байгедей кылып ажыратпай Токой Чарбада өтө жакшы деген дейт го. Hakıkat дейт. Жакшынын өмүр калты болот дейт. Алла таала мен ушундай экен жашап кетти. Жаштын тегерегинде өтүп кетти. Жакшына балдары аркада туяк калган экен, мында чоңой орун басып, үй жайылып атасын ашын берип отурат. Аллага ham чоң рахмат. Ömrün versin, Allah Teala den sağlığın versin. Şu elge жақсы hizmet kılgan insanlardan olsun, bilimli yaşlardan olup жақсы soňa Allah Teala nasip etsin olsun. Aytmanız kesin. Sağlığın olsun insanlar. Keliniz Musa aka, sizin dagı. Sizlerden rahmat. Allah'tan çakıcı zeyt olsun. Yaxşı. Yaxşı. Qonchiga qancha bir tuğansız? 13 bir tuğanımız. 13 bir tuğan. Qancha ol qanchasiz? 6 uul, 7 kız. Kızlarımız bizden çoğunları kızlar. Başta Katar. Yaxşı ekan. Degan balası Nurtilek bugungi sorunlar menен az sizlerdi tanıştırıp aytып берет. Кайсы сайлат? Nurtilek inim. Мына буюрса сорунга сайла турган төө бул. Ушул сайлат. Ушу сайлат. Жанагындай ушу турушу сайлат. Анан жасалатта ошо рекламада эле жасалаттар барат. Анан тайлар топоз сайлат. Көрөлчү. Анан ушу Кудай кааласа улакчылар эле таза чаап берсе сорун төбөмөйт го дейм. Буюрса неберелери эми саябыз деп акчасын даярдап отурушат. Ошо неберелери 100 евродан деп аттı, канча деп аттı? Буюрса жалаң 100 евродан. Небересимин деген барды. Кийиндердики өзүнчө. Көп буюрса. Жакшы экен. Мына улакка тойло турган топозда бир 55 килен тегерегиндеги топоз. Ушул жерде турабы? Ушул жерде анда. Мына ол турабы? Ушул топоз жеңил экен. Атайын oyun болсун деп. Эми оор сой койгондо дымып жаткан Ооба. эле кереги жок. О, кичинекай жеңил экен, эми чоң текедей эле бар экен. Сорунга сайла турган топозду. Мына жиликтерин деле карагыла. Кичинекай эле экен. Теги жипти таштагыла эми. Мына сорунга экен топоз, а? Топоз сорунга. Дагы бул жакта дагы сорундар наркы үйлөрдө дагы байланып турат. Жакшы экен. Ошол айтылган сорундар эгер таза болсо акырына чейин сайлат. Акырына чейин сайлат. Ыйгарды жок. Жок, андай. Эми ыйгарда тургандарды башында эле ыйгар бере турганыбызды берип коебуз да, кийин токтотпой сайып беребиз. Айтылган сорун токтотпой сайлар. Жакшы экен. Калгандардан бир сураныч ушу таза чаап,
Öyle berse oldu. Ha, yaxşı. Aman tursun, çabasın sen de erten. Ben görüyorum da. Başlar karab. Olat. Şu kapaşın atın ülkeleri kene mi nala? Kaşka. Assalamu alaikum. Ulaqçılar. Ertege şu avazın başı verilip, şu ulaq oldu. Aka bizden dağı. Şoğa gelip жақсы sorunlar var. Gelip çağıp, taza alıp, жақсы çağıp veringizler. Жақсы екен. Biz de çakırağız ulaqçılardı. Taza oyun kılağılı, sorun көп екен. Бұл oyunların bundan arada küçöp, önü güç üçün biz taza çapsak, buna şimdi ol el arasından çoңдогон байгелер сайылып, улақтар өтө бермекчи. Келгиле, эртеге жыгач коргондогу ат майдан тегиз зор жер. Бұл жаққа қонақтар келіп атат. Айылдағылар hazır, артынан ұзақ жақындағылар бүт келсе керек. Қырғыз үйді тігіп, бұл жақтағы қызматты жаштар қылып атат. Азыр мен бір четінен алыста жүргендерге, тойдың ашын сағынғандарға, қызмат қылғанды сағындарға бір четінен тартып көрсетейін. Біздің үстінде қырғыздың салтыбыз улана берсін, аш беру, улақ беру, ушундай бір элге жакшылыктарды өткөрүү ар бир адамга буйрусун, насип этсин. Кыргыздын салты жоголбосун. Аш той бергендер сөзсүз улагыны эң ишин кошо берсе, Кудай буйрса, мындан ары да биздин кылымга арткан салтыбыз улана берет деп ойлойм. Hatta bir yaptı. Neden gel? Var sizi güçlüler. Buyurun. Kabaştın balası onu? Kabaştım abi. Pişbayken balası. Dağalarından, Kapaştın kayın jurtundan okşaydı. Şu kanattın balları, kızlar ömürlerine bereket versin, den soltar çın olsun. Şu kelgen adamlar da şu şeyden жақсы mehman olup ketingizler. Allah talam kalgan baldarın ömrüne bereketsiz, rızkısı bol olsun. Rabbana ayeti nefsine hasana ve fil ahiret hasana diye. Hala, yani Allah razı olsun. Hala hocam bak. Hala bunlar var mı? Ömrümüz olsa
Şaşalı. Bol da at sallayım o ya. Izdıras. Izdıras. Peki. Algıla bizde kalayla. Algıla. Aldın mı? Aldım. Salamat çaksın. Akşam çaşladı. Akşadan algıla. Akşam çaşalı oldu. Uça. Her bir kelgen konak ostayıp uçadan. Andan aranan sıyı. Tamak ötüşet. Biz de kuşa ne teyrağında? Balban sarpayı giyiyorlar. Arkadaş ek çaynak çay. Ek çaynak çay. Tanıştık gözüm. Hadi. Jasalı. Jasalı kalvatlar. Yaktan 2-3 jasalı kalvat bir geleydi hatta. Abang mana? Karavalak tilek, jestirmak. Kanat koyagan dost olupsun, jestirmak. Aya şunu alıp keliptir. Jestirmak öz görünmeye kaldı Ukrayna'da da atalım. Çakıra bekledim çakıra. Balası. Bağış verirler kanat koyagan balası. Dostu rap keliptir. Dostu tilek, jestirmak. Kalak, 지금 다 골랐지? Hanak kembar, tapi jangan naik kostar kembar.
Bastır, bol at çıkar, at çıkar. At çıkar. Ana bak, bir de kanat büyük keser. Daha bir tokulat kileyler. Gülay duruyor da. Azıcıklar baştan. Değil bu. Erbol, tönü bayladın? Kim? Jenderden geldi bu tö? Ay maalesef. Tön canına varayla. Kapaş balvanın balası. Kaçtır. Çoğun töken bir erten bir usul saylatken. Bu ne jatı oldu? Adam binse jatı olarak toksuydu. Tarındı bilmeyim. Ertege bir tövüşü saylatken. Kim taşta olatken ha? Tokuluvatlar. Tört tokuluvat. Tay, topoz. Ertege şu jasalgalı vatlar saylatken de bunlar sayılsa dile çoğunken de. Bunlar olsun çoğun atken. Kapaşınızın öspürüm okşaytan anak. Zor eken aşalda söktü. Bak. Birek gündeki adam. Kuvat ekanın kayın jurtundan ken bu. Okuyan jürüşünü akırın sizlerge tartıp bereyim. Mol jerde bolup atkan ana akça alın. Özü geldi da bunu. Bunu alıp koyayla. Ma sağa. Ma. Ana sağa saltı hızlı gördün mü? Ana tıyındı tergile. Tergile tıyındı. Ana sağa. Bunun teri atkanları gördün mü? Şunu sıcakçı da bu.
Şan. Kantardı, tergile kantardı. Çok tüccar havamızdan, karacıkavızdan Allah Teala değişten nasip olsun. Kanallar, baldarlar, nevrelerine Allah razı olsun. Жасалуат жасап аман түрмен үртілектің тайтылары келейді. Тайғара. Şakşat kim attı? Gelin sen. Hey çıkkıla. Ana aman turdu mingiz beşim aman tur. Kaçtıkla. Ha gurbe yine. Çaçalatın çaçat hazır. Ya attan arkarak dur lan. Evet sana. Ya attan al bol. Atın arkasından iket bol. Ana ki biz de kalayla. Şu Tursunalı Kudanın yatkan yeri jaylı olsun. Artık hayırlı olsun. Onu balдар mübarek ötkörüp atat, şu hareketli hiç ötsün. Bundan arı daim toylarda dolu buğa Kudayım nasip etsin. Kana çayga he. Biyaka. Kana bak. Olur kolla. Yaptırdı kanka. Adam tamam böyle bu. Az nereye daha bir iki üç tay geldiler kayağına gitti. Matlağa jigitler. Beste var mı Suran? Yaka girinler yaka. Yok mu? Benim görüyorum ki var. Ya koşmadım batmaz. Nazaka. Bakışa sizler bana. Nereye kattı? Pardon.
Al canlaştır bile koy. Ben çıkarlar mı? Seni bir yere içe. Bakma nerede? Bir yere içe. Ocakta daha bir topluluğu jasal vat geldi. Kapaştım. Ben jurt okşaydı. Kapaştım balasını yiyip aldım. Az gerek de bir dakika. Kaça alıştır. Bu jasal vat kimden? Kapaşın kayın jurtu. Kapaşın kayın jurtundan gel. Ana akçat, algıla kan tut akçanı. Boşadı o kazı. Bak boşla. Uçağa gelmişler uçağa. Can gelende. Daha bir jasal galı var. Kimden geldi? Dur. Gelin kayın jurtu. Kuşbagen. Karaçolak bu. Kuşbagen kayın jurtu. Adil. Gel abi gel. Hadi. Şöyle kolaktan yanaklar. Buna çaşala. Ana sana çaşala. Kaç yerindeyim? Sen kaçtasın? Akçadı. Kantes almaya alsın. Akçadı. Kanat Beyaka'nın kızı men köy olası geldi. Bu köy ola geldi. Bugün oşa kızın atasının da kaşı verildi Kanat Beyaka. Ana uva. Atla gel. Bir koy.
Gördün mü? Batiş. Kolağa basken. Kıpırıngan oldu buna. Bundan kalpak kıra var. Hayda. Biz azıcık da böyle Tamam, hep gelen. Ne yapayım oğlum? Zabir. Zabir tak şuna. Zabir tak şuna. Nasıl bakar? Nasıl? Hadi şuraya bir tarafa. Uçağın ayt. Жақсы қызмат қылды жылдағы. Ар біріне ұшағын эстетип алдырып, жақсы қызмат кылып атат. Сен айтпасаң ал жаштар билбей өтүп кетет да. Таза кыргыз экен. Кайсынысы? Taygülük geldi, Taygülük aslan. Gelin sen. Noktasın. Kimin? Nödek kuşet. Azamat. Azamat. Adam көп келді мына уча. Туған тамыр таныш көп екен. Адамның көп келгені үшін учадан байқасаңдар болады да. Жана толы болчу. Эме. Uçağa geldiler. Bayram gel. Uçağa. Evet. Gel. Çek. Al. Gel. Polvon, qancha o'qiysan? Ha? Uloq chavasingmi? Tek kurashasizmi? Chiqqan. Bolam desең урматка элиңди сыйла урматта атат журт үчүн агыш деп артыңда калсын бир нуска дейт Абдурасуловду дейт. Бүгүн ушул Турсуналованын ашы менен ортокто Канат экенин ашы
болот. Эртеге чоң улагы. Аш экинчи аш болот окшойт. Кызматтагыларды бир тартып коелу. Ассаламу алейкум. Чарчабай алып атасыңарбы? Жакшы болот абы? Экинчи аш ба? Үчүнчүсү, Ашты жакшы болот экенсиңер бирок. Экинчи казан ушул экен. Экинчи казан түгөйүндө үчүнчү казан насыл атабы экен. Жакшы болот абы? Кызмат жакшыбы? Жакшы. Peki boldu. Жакшы. Бул жакта мына чай кайнатып аткан жигиттер. Чайнак алайлы. Палван. Рахмангул келип калыптырга. Ассаламу алейкум. Таксыр, аманбы? Амансыңарбы? Жакшыбы? Кызмат болот абы? Алып атасыңарбы? Жакшы. Эртең улакка даярдык жакшыбы? Мен авторитеттер тартып коюйм. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшыбы? Кызмат болот абы? Койдун эти, жылкынын эти, уча, чучук бүт бар. Казы, карта. Жакшы болот абы, кандай? Зор. Алып атасың чарчабай? Биздин салтыбыздын бир бөлүгү ушул. Устукан желик тартуу. Бул жакта да усалар умша бар экен. Кызматты кылды ушул бала бирок. Себетти уур жеңилдебей көтөрдү кечке. Ава кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Кызматты алып атышат. Аякка тартып, бияка тартып. Çık kara kalı mı? Şerik var mı? Özüm. Ayalda. Anda kamaşan kilo birde. Nurtilek'tin kayın jurtu eкен. Vaqt bolsun, bular da toy qilsin. Ulaq olsun. Kayın jurt eкен de tez qimildap qaldı dedim lan Nurtilek'te. Ne?
Gelingizler, gelingizler. Abi o evdekilerge Бұл палуанның өзінің аттары olış керек. Арқын жаңыл алдық şey.